Ebi bigambiro bwo mu cyaro munyishengero wa district ya Mitooma Honorable Juliet Agashabashisha abire nayiguraho okutandika kwombeka echombeko cya multipurpose hall y'ishomero rya Kati Primary School. Ishomereri rinabeje bari kurengo muri Rushanju kandi Rushangu mu cyaro cya Kati omugomborora ya Kanyabwanga muri Mitooma district. Gwe n'ishomero rya Kati mpaha tukatandika ho nyuma mu ruzarukumo rwenda 88. Gavumenti yija yarutwara kumo rwenda nshanjo n'etano. Ishomero ry'itweri ebizimbe biruho byona bikombekwa Abazaire bari kandi hata itwahika ijohereze gukora fundraising Abazaire batwe sente okombekaho multipurpose hall. Kati Primary School tuteneho kizimba cya Gavumenti leti yaratuhire mu tombeke kureka Kati Primary School eyombekerwe amane g'Abazaire nibo bari kuhayo akasente kake koko leba ngo twari kurakuranisa ishomero ryayemereraho kandi sema member wetu wa parliamenta MP watuletereshaho 15 za simenti okola ngo twatandika ho murimo ogw'Abazaire bari baza kutandika okubombeka multipurpose hall aha mwanya. Nuwagira Jonathan urumukuru w'ishomoreri yashobora kukibire kiye cyetengo cyabo cyo kutandikwa hukombeka kwa multipurpose hall egi. Ndebiri yayisho mwanya obune byayombekerwe Abazaire kandi byamara ubwire buringwa nabwo icyo turiyo ntwenda kubunduza. Ekizimbe cyamara emyaka erengera ari 19 yongeraho karate. Mwe ntwenda kunduze birasebyo bakagaruka mutimba. Eshonge ya kabiri no kugira ngo ntwetaga abana kube yongira kwa bari hagati ya Rushanju na Runana nibashagamo twashanganizwe nda classroom zezi mwe ntugire kitekateko cyo kugira ngo tuombeke kiba kweta multipurpose hall. Multipurpose hall amakuru ngwe kizimbe cyo no basakuca mu kabiri bibe birasibiri. Reverend Bino Mishara Ben or chairman wa school management committee ashoborire ngo bonke ishomero bine kizubu cy'Abazaire abari kuri mu mafashara sente z'abashomesa abatari ba Gavumenti. Atuneho kizubu cy'Abazaire kutaha kasente kwayo mubwire abandi ni batunyaga konka kirebeka ngo akasenta kabaho abashomesa bitu tuba kugenda binibanje tubashashura nitwaragana na kanisa ngoko tujyabashoye ngoko ishomero ry'irye kanisa tukora mu service turangu tuhiramo abashara utuhiramo umushara gw'abashomesa. Honorable Juliet Agashabashisha asimira abashomesa ba Kati Primary School ahubwo umurimo murungi ogubakora mu ishomereri. Nasimu umurimo gw'abashomesa kuba gukora nasimu umurimo gwa headmaster kanareba ngo nayongera kumanya je ngubera abashomesa bintu mutuma gw'amashomero bwabo mena kigambiro no mu parliament abashomesa bakora no mushabozi zabo bongera kuboneza imyanya y'abakoreramo icyo nyenda kukibasimira kandi n'ikindi government nayo ne gukora ahubwo umurimo unkana bwe kuba kujibangiraho basima nyenda kongera gusima abashomesa noreba umushomesa kuba ayine mama no wamurebere n'abantu ko kwa behaving kandi wori chairman wa PTA Bernard Bangerana na washoborire bimwe ahabizubu ebishomero rikurabamo. Twine mizi nk'ishomereri rakinga mizi cyo kurebera nk'eje sande hwire turyo almost nko kwezi amizi gabuzire turukutaho ko mbedeba when government ko twatara ha cyamizi tukagisima. Aha mukoro Honorable Juliet Agashabashisha ahire yo muganda gwa simenti 15 umukuba yambaho mu kutandika kombe ko musinge gw'echombeke eki kandi yabaraganisa kwari kuza kugumana abakwatiraho. Gasha Olivia na Sasera abo Sky TV ya Genshonga umuri Mitooma.